Abusua mema kwaba edeba Adom TV dwumadie we eye Nkuranhyensem me a me de ho chia me edin yam yeso eye ni tekotego ma me nika mi sasa ho tesen o wa nigie mu nadai na ide awere ho se ene ye da bia ya ne foforo ma wo sese otimi sinkete ka se me kwan bia so me ne beje na no me ka kire o se enige ene awere ho ifiri yankasa ade to so mienu e ba ma wo were aho ene den ne se you are judging yourself in harsh comments. Ubu waten. Udikai, why is everybody making it? And I keep suffering. I don't know, be a na me de mebre. Ah, na me de na baye. And I was at temu away. What be I say? And why do the wrong things always happen to me? I then na me de no man yan kwana to me. Ubu waten yo. I then na no ma enko yen kwana to me. I then na me de me brese ye. I then na me de ma brabo nko ye. Why can't I also be a star? Aden na me de mintimi nyese ni pessimesi. Aden na me de mintimi entumpon. Aden na me de mintimi ntoka akese. Aden na mintimi sidai. Sa temu we a wubwe. Why can't I also lose weight? Obu why kakra. Aden na me de me so nteda. Baja didie na me so nte. Na me yesei wo tete ho. Aden na me kuru oni subane. Aden na me re wondom ye. Aden no and aden no. Ena ede awreho eka ye ne menua na wa bisa say what is wrong with me me kra ade na me ba wiase be yoye. The truth is that such accusations are not coming from somebody else. The woman says as somewhere wo bu ho atanye mfiro bi ho, it's from you, your own critical voice. One kasa wo mu na etie ena wo bu atan. I sometimes cannot come to think of how some of us are so cruel. Yemu bo ha yetimo adin o yankasa ho. Wo yakaso people timo odin one kasa na timo odin. And someone wo bobo ho and atemu a wo bu ho no ye timo odin atemu. Ene na ma wo bira wo di awere ho. Nempo utimu no ani bu mu a wo na wo fidi no. Eno no na o criticize wo ena wo bu atan. Obu atan e ka wo hye adan na me de me nye yibie. Ya betre be say adan de na meyo ameso me yie. Ede na meyo ameso me star. Ede na meyo ma wade be yie. Ede na meyo ameso me di mu ma yo mama. Untimi sa asem na adan na me de me bere. Adan ti na wo mre. Wo mre a untimi si nkonwa emisa ho se ede na meyo no na ubisa adan no. Betra fa ko. Hwe your self talk is true. Nya be bisa ho bia no kora because efirumu adan na me bere. Na mum da be ne se usakremu na wuyi adan no free ho. Na wo bisa ho se de na meyo kwan be so na mefa de na metimi aka kire me ho a be hyemi nkuran adwene be na metimi afa timo po be na metimi afa ebe yi me afiri mpempenso a me wo mu woni e wan ye yi a wo bisa ho se adan no wan ye no wo ye bibi wo kan bibi wo pe mo afi ba bi e de na metimi ya metimi atrate mwa de na medwene a metimi akanya mabrabo afiri mpempenso we e de na metimi ya sin sabe adan na me de me bre adan obi ayi adan obi atokai adan enu mra isa otoka sata untimi nto bisa on say de na meyo ameso menya tiase enam e de na meyo amemma be yie e de na meyo mapomudini be gina pi e de na me meyo me e de na meyo kasa be na meka ene ye be na ese me na die adwene be na ese me dwene na empoma brabo eto yie wa anwene sa na bisa adan ya ubisa e ma werho. Instead of blaming your overweight why kakraka adan na me de ma kase Debi e de na meyo ameso bete e ne be na medie mpo metitema promu kwa benso e de na ese meyo wan na ese me kono ho no kire me na medie na mpo me so ate kakra yese yi na se de me yekesi o e kese matade nkome e ma ne titiri e fete me e be da fete wo o pese fete wo a bisa ho ne ma be ya o so bete wetima ka se mpo se me lusu weto me lusu weto se na yakopon ye me so mbo ma me ho se me so tio me so antio say I know nyame bom me so mama me ho na watwa na mo ama ama sabe wo so ate se de di kan nipa ese wo do no kane eye wo na ese hu mobo wo na ese utimi hye hu nkuran wo na ese utimi kan sempa fa ho na pai wo na ese utimi kan sempa fa wa wade ho sika sem no adwuma ho en kanda ada na mikro di won pamie kwan ben so na mefa mikro be domie ada me de meto ade ayento kwan ben so na mefa meton ade mesere a kire woni eto me ho ade no me no meka kasapa na meton ade ayato
atna adwuma me ye me de me nya mpuntuo kwan ben so na me fa me nya mpuntuo na woni am ye adwuma no wona pem asem ubisa we no a wonya no yie sinse obisa se adan na sansem bisa ho a ye bu ye ho atan no eno ena ma ayreho eto ye ne eno ena ma ye ne nje ne ye bide ene da minua ubesi nkonwa abrabo mu no obisa ho se de na meyo de na meka subambe na mede na adie ede na meni oya be susu ho na wahunu se de oya na edimani ne mpo wagyayo na mi ade na papa we mpem asem ade na owura we mpem asem ade na we da bi ede na meyo a metime ni e bia oya oba oya na nchina twam se obi se de na meyo a nchina twam aduanem se bia ye me de me nkwa na nchina twam o na obobo nchina betwam abobo die ne nya obi sa na mmoa na mo bi se de na meyo e bia wo atribi wo betime susu enchi no e bia wo do nsa na esa me Patrick ketua bi na me de asa nchi na gumu na antwamu abrabo aye boy bibia atu bia no e wa no yie akwasidi bi de bia wo bia betimi afa abuso na de ntia mo aka akire ne se ensem obisa ho no e na ka wo hye adan na me de me bre adan na obi ayie na me de me yie adan na me de ma ware nye yie adan me to ade ayento adan na be ma wadi ayreho de obisa se de na metimi ayo na woni edi kama koto woni de na metimi ayo na woni esa me ho no meso metimi akoto woni de na metimi ayo ene da ebisa ho me mpa abo ne se onyame na be hye wonkura ahye wodne na wonya nsempa bisa ho ensem a emu abamu ensem a ma wontete ensem a ema wo mu atan na mo ensem be hye wonkura na empo ama watimi asode na wapak anamontuo papa na wo so abrabo ekra behwe beboa sesa na apɛ no mate onyame enhyira o onyame nka ho na mumbu abrabo papa dwadwempa ne tona montuo papa ebedu mpenso a bedu so no nye prekope kakra bedu bebia wo pese okɔ no woni onyame ntena edin ya meje so e ne tekotego wo kyena so so ebesa hia aha na meja wo